Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal Islam, uhayyikum bi tahiyyati Islam, wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga berhormat at kikita iwan sin nagdurungog ha Domini, diri na isag kita niyo ipagbaksin Allah subhanahu wa ta'ala at iranan sin programa sin Nidaul Islam mangmayan ini papagbarakatun kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mahinang na to ibadat ikabugat sin timbangan sin tiap-tiap hang katauran kato niyo hawak to anuin timbangon na adlaw akhirat in amal ibadat na to diha dunia. Then ang mga topic sa buton na to diha ini amo na puunan karayawan sin ipon, usul sa'adatul abdi. In puunan sin karayawan sin ipon ay kita niyo maano siya karayawan dunya akhirat aun to tinduganan niya, aun puunan niya. In puunan amuin bangunan siya, tinduganan siya sin karayawan sin ipon tu farkala. In tiap-tiap hambuok dahin hato na sabot aon lawan niya atau aon opposite niya na isyu-syu malawa hanasabot ito, malawa kanya in mga nasabot puun usul ito, jumaturoon kaniya in lawan niya atau makabatal kaniya atau makaik kaniya into parkala atau tu puunan tinduganan karayawan sin ipon dunya akhirat amunain panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain parkala tauhid. In panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala matarang masawa kato niyo kaingatan singkatan amu iniin tiyak papanjarihan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak papanjarihan kato sin Allah ta'ala isin kita niyo jin iwan manusia wayroon dogain imaksud biya na sin nasabot ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na farman niya a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ako nagpapanjari hajin iwan manusia malingkan asupaya sila magtag-ipon marikako ay manauhiri marikako daw si mga ulama illa liya'budun ay liwahidun supaya ta siya matunggal pagtag-ipunan pag-ibadatan. Binasin panafsir si mga mufassirun liya'budun ay liwahidun. Demikian la tusamma ibadah. Pagkain pagpapanjarihan kato sa Allah Ta'ala mag-ibadat, magtag-ipon kaniya tumtumun na to la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Di mabilang ibadat pa Allah Ta'ala sibuk da ibadat uno-uno nain
biyasin nasabot, di kanganan siya ibadah, malingkan suway siya tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in puunan sin karayon sin ipon dunya akhirat at tauhid. Suway yaon kaniya in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tiyutunggal din Allah ta'ala apang ibadat niya yaon. Akabuhi niya. Wadidduhu in lawan sin panauhid pa Allah. Asyirku, amo na yung pagsaputo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay amo na yung pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan panagnaan usul ini. Amo ini in hadakan sinal salagu-lagu daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin puntukan sin daakan atau aujabul wajibat sa wajib din hakatan sa fardo din hakatan amunin at tauhid piyado kato sin Allah ta'ala ajin iwan manusia amunin anak apo Adam amunin sa lago-lago daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena laong simang nga sila nakapangadjiha usul tafsir in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala katluan kajud hanggatos hangko tagupat surah unom nga iwo unom nga gatos kano man tag-unom in ayat niya hatari kagayra kufin ang patari ka sin kufin unom nga iwo luang gatos katluan tag-unom na alawang sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala unom nga iwo unom nga gatos kano man tag-unom ayat in hangiwo din ha unom nga iwo yaw hangiwo ayat sin Allah daakan niya daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in salago-lago daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin hangiwo ayat impuntukan niya amuna at tauhid panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyanin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amoinin sa lago hak kato sin Allah sa lago hak sin Allah ta'ala puntukan sin kahak-hakan sin Allah ta'ala amunain at tauhid sabay na to siya tunggalon hapagtag-ipon na to kanya sa lago puntukan sin daakan sin Allah amuna at tauhid damikyan puntukan sin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ha bangsa manusia haipon niya Hakkullahi al-ibad alla ya'budu wa la yusriku bihi shay'a hak sin Allah ta'ala haipon niya in suway niya di sa kutuhan ni Allah ta'ala di niya hinangan limbang damikyan in lawan niya at tauhid amna asyirku tagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan alom sin unong ngaybo unong nagatos ka naman tag-unom ayat sin Allah in hangiwo daakan in ayat sin Allah in hangiwo ayat ini panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya asa dua nga ibo na in sa lagu-lagu isab ayat atau panglangan dahin hakatan puntukan sin panglangan sin Allah ta'ala dahin hangiwo ayat amuna asyirku billah pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala biyasin kahatihan si kita niyo amoy ito mga umat Islam ini mga basic suwaytod ingaton si Muslim usog babay mas bata kana amuni maksud pagpapanjaren kato sin Allah damikyan amoy iniin puunan madawhat na to in karayawan din ha Allah dunya akhirat
bang patindugon na to diin, kahalan na to, pag-agaman na to, pag-ibadat na to, pag-tikir na to, panghinduan na to, pagtag-ipon na to ka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tulong niya usul sa adatul abdi, uunan karayon sinipon at tauhid. In makalarak ka niya asyirku billah. Hikarwa uunan tinduganan bangunan sin karayon sin ipon dunya akhirat as-sunnah. Amuna yaon kaniya impamawbog hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaon kaniya in dipendehan niya agpangan niya bang aon lumarak hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon manggura-gura hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon manay kuri maninggali hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah amnin hikarwa puunan karayawan sin ipon dunya akhirat madawhat niya yon in kaniyat in panawhid pa Allah, yon in kaniya in pamawbog hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na uno isabi makalarak sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuna didduha al-bid'atu. Amuna in bid'ah, hinang bid'ah amuin kiyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyabaita sin kasahabatan niya khulafa'ur rasidin, kiyabaita sin mga tabi'in sampai mga imam upat rahimahumullah, biyita nila inyan ukun na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kung nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kung pagtag-ipon, pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa syari'atan, kaulan wa amalan, wala na yato kewita atau nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa ibadat. Ipagyanong bid'ah ini amunain perkala ukhrawiyah, pag-ibadat. Pagkala, pag-ibadat, pagkala, pag-akhirah. Bukod yung pagyanong bidarilong niya, dunyawiyah. Besin, dahin ha mga muslimin, kamatauran, tabiya, katusta iwo tabiya, in sila, ipanghati nila mga kaumihan, bidaa, na bidaa na sa long nakatan. In raso wala nakapag-clean, wala nakasakat-sakatan, wala nakapag-relos. Na inyato mga tuan mga rayang bukon sa ito pagyanong bida, inyato dunyawiyah. Ipagyanong diha ini ukhrawiyah, tungod pag-tag-ipon, tungod pag-ibadat, pag-akhirah. Hati niya bang ibadah tawqifiyah na siya, hati niya ilmu bugto na yan, di na ka magkalagihan lumawag parugaing hantang babasahon mo, niyat mo babasahon mo, puno-uno na ibadat yatun sabab bakas na kaya sisipat, kaya hantang, kaya sawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo ini hantang pag-ibadat. Ini ibadah, ini ada, ini lilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, bukol na molong na, in Rasul wala nakapag-relos, wala nakapag-uno, nakapasakat sa sakatan. Na, ang betulong niya bidana hinang tayo ni, bukol tuan, bukol beto tuan dayang, mga rayang, ipagyanong bidari hasara amuin dini atau ibadi atau ukhrawi, perkala ibadah, perkala ibadat. Adapun perkala pagdunya balikan ko, pakarajaan pagdunya niyo na ingeton biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, antumul adra bi umuri dunyakum. Kamu na yung labi makaingat perkala pagdunya niyo, pagtanom niyo, pag-usahan niyo, pagbingit niyo, atau pagkapandayan niyo, yan pagdunya niyo, kamu na makaingat. Ada ko ning pag-ibadat na wayroon, ayaw ko mag-ingat-ingat, ayaw ko magganap-ganap, magpalabi, atau magganap, mag-imbento. At isimbita, kiyawa siya rin habarius samawati wal ard. Allah Ta'ala nagkapandayan, tag-imbento, bitong lapis langit, iwan sin lupa. Na badius samawat. Kaya din dito yung kalima ini, bid'ah.
Na adapon in kita niyo mataod amoin mga kaibanan pangbaitaan di ini atin niya impanghati nila lamod pagdunya kahalan pagdunya na bukon bihat to mga tuan mga raya. Dami kaya mari kita pa topic na to. As-sunnah wadidduha bid'atu. Na hikarwa long ta usul puunan sin karayawan sin ipon yaong kaniyain panauhid yaong kaniyain pamawbog hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bahiran wa batinan buhiun nin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di na siya magganap-ganap hakakainang sin Rasul agaron niyain sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain kahagaron niya saksi niya pag naik saksi niya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tumtumon mo naik saksi mo si masaksi na kao in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametun upihan mo suntuan mo pagtag ametun simuran mo tungod pagtag-ipon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod panauhid mo pa Allah ta'ala tungod akida mo pag-agama mo iyawan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta si maksi si mapanakaw na amo ito in hikarwa usul saadatul abdi puunan karayawan sin ipon karayawan dunya akhirah in hikatuon niya at ta'a amo na yung pagtaat pa Allah ta'ala iban ha mahuli pagtaat ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam at ta'a at ina pagkahagad Allah Ta'ala mahuli pagkahagat ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Uno yung lawan sin atta al-masiya amo na yung pagmasiyat sumulang ka fa Allah Ta'ala sumulang ka kay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyat tumasya at ineri ka magad haaturan din ha Allah Ta'ala haaturan sin agama sin Allah haaturan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam atin niya magmasiat ka wayron agaran mo sulangon mo inito atau huminang ka amay piyanglangan sin Allah Ta'ala huminang ka pangliangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ineton masya atau maghinang ka mangi masya na makalarakyat to ha at ta'am pagtaat mo sabi man jariwang ka magtaat na sabay ka na sin Allah kukunisan magtaat o siya to magmasyat ineton dito manjariha amuk manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala paglamurun niya imangi iban mareo dihay katuin ni atta wadidduha al-masiyah pagtaat pa Allah ta'ala mahuli pagtaat sa Rasul niya ati Allah wa ati Rasul mahuli amuin tinggalan niya yung pagmasiyat pa Allah iban sumulang hasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yan sin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah liman ya'ba ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam man asani faqad aba. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan umatko makasud surga malingkan hindi mabaya. Laong sin mga sahaba ya Rasulullah hisinday na mga umat mo di mabaya sumod surga. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam isisin sumulang hasun nako amo itoin di mawaya sumod surga amo itoin man asani fakad aba isisin magmasyat sumulang hasun nako amo itoin di mawaya sumod surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan mga rayang amoyin puunan usul saadatul abdi madawhat na to kasanyangan dunya akhirat bang yaon kato niyo panawid fa Allah Ta'ala sarta tinggalan tayong pagsakuto fa Allah ikaroyo ng kato ipamagbugasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta intinggalan tayo bid'ah hinang bid'ah wala na tiyang daakan si Rasul iban wala na hinang niya apag ibadat tungod pag ibadat na to damikyan yaon kato impagtaat fa Allah Ta'ala mahuli pagtaat ha Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban di siya sumulang di siya magmasyat hansulag uno-uno Allah Ta'ala mahuli pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Amo ito yung mga
berhormat puunan karayawan tindukanan karayawan si manusia ipon sin Allah diha dunya labi hadlaw dagpag hadlaw akhirah. Into ini nasabot at tauhid as-sunnah at-ta'ah. Into nasabot ini aon makabatal kaniya hambo malarak siya sin hambo diddun wahidun. Into ini wa huwa khulul qalbi amuna wayroon doon hapangatayan mo minar ragba din habaya sub Allah Ta'ala uno-uno daakan sin Allah Ta'ala uno-uno na pangdaakan sin Allah wayroon hapangatayan mo baya sub puminang kaniya wa fima inda iban wayroon baya mo sin uno-uno bita sin Allah Ta'ala karayawan hadlaw akhirah. Ati niya wala roon hapangatayan mo atawa wala mikit gaugot hapangatayan sinambok manusia. Damit kiyan wala roon hapaminar rahbah wayroon buga niya dahin uno biyita sin Allah Ta'ala hadlaw kanagana atawa mo yung siksa sin himinang sumulang fa Allah, sumulang ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam atau maninggali ha ibadat fa Allah, pagtaat ha Rasul atau mamugbuh ha agama sin Allah Ta'ala. Wayroon buka niya ito dahil ha mga nasabot siksa dita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma indadamikyan ununo na amuin dita sin Allah Ta'ala hadlaw kanagana amuin siksa sinta o bihini sumulang fa Allah sumulang ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di mag-agama wayetun buka niya na iyon ha pangatayan niya inyeto na inyeton uno mabatal into usul ini puunan at tauhid as-sunnah at ta'ah. Demikian mga berhormat hambog waktu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naghutba siya pagka wala doon hamano siya in baya lasa fa Allah atau buga ha siksa sin Allah. Hambog waktu naghutba in Rasul sallallahu alaihi wasallam in hutba niya annal hubba fillah unnal tuod in pagkasihakana sin Allah Ta'ala yuwassilu hikasugpat hikasampay ila mimbarin maun pataas mimbar min nurin din hasaya in paglasakana sin Allah para sababan hika dawhat sinipon hikasampay niya hikasakat niya hamimbal ini mimbal halom sin surga in mimbal yaon kaya panjari din hasaya atau nagsasaya. An Ubadah bin Samitin radhiyallahu an qala Allah Ta'ala ay hadis qudsi farman sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyah patut na ingkasiko parman sin Allah patut na kakasihan ko patut na ingkasiko ha mga sila hatao nagkakasilasa hadua tao magkasilasa piya akarna ko at ini mabunnal na mapatut na ingkasiko parman sin Allah hadis qudsi hadua magkakasilasa impaglasa nila karna ko bukuan karna uno bang uno atau awang puhungon sinang katao bang katao wero sa mga karna sin Allah subhanahu wa ta'ala yaw na pangatayan wa hakkat mahabbati
iban patut na yung kasikulil mutawasilina fiya. Hasila 2 tao magsugpat-sugpati sila hakana. Mutawasilina ay magsugpat-sugpati hakana ko hapanan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsugpat-sugpati ay magtulong tawa, magkumusta-kimustahi akala sin Allah ta'ala, magsagi na siya ginahi, magsaumadya siya umadya akala sin Allah subhanahu wa ta'ala, magmuamala, magtulong tawang hakala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakkat mahabbati lil mutanasihina fiha. Demikian firman sin Allah, patut na ingkasiku hamanga sila amoy nasihat niya sihati sila, magpatumtum piatum tumi sila hakalna ay kahalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakkat mahabbati, demikian patut na ingkasiku lil mutajawirina fiha, hamanga sila magtibaw-tibaw, magjiara-jiarahi hakalna, magbisita-bisitahi kalna ko, ay sila kung namanin pagbisita nila, bisitahon nila mga usbawaris nila, saan pa kampong karwarwa nila, masuk malayo kanila, kawagayan nila, at inayon sila magtibaw-tibawin, yung pagtibaw nila hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napatut na aparman sinalaing kasi kuha mga tao na sa to. Sabab itong mga umat Islam, bang kita mawaya, pasaling kita ini daw haton na to, kasi galing kakasikatot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So matao dito, labayanta, ikadawhat tayong kasi pa Allah, yan sin ibadah, yan sin huminang sindakan sin Allah. Matao dito, obstacle, bang mga lawayan yaon, matawad lawayan ta. Lawayan, biyaling kadawhat tayong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kakasiyan kita sin Allah ta'ala, ay ampunan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakkat mahabbati lil mutabadilina fiya. Demikian, parman sin Allah, patut daysab ingkasiku hamanga sila, adat-yadati sila, hakal na ko, magpatikupuin, hangkataw pa hangkataw, akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghurmat-hurmati, akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ihtirami, maglago-liago, akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon awon puhungon, bukon awon amuin, maksurun niya, pa kay mamhut niya. Parman sin Allah al-mutahabuna fiya ala mimbarin min nurin. In mga sila magkakasilasa sila hakalna ko hataas mimbal dain hasahaya ay hamimbal dain hasaya fiya panjari sin Allah ta'ala din hasaya ay yaon sila hataas mimbal haadlaw kana adlaw akhirat hataas mimbal in mimbal yaon day anak sasahaya atawa dain hasaya fiya fajar. Yagbituhum bimakanih min nabiyuna wa syuhada'i was salihin. Nag-ino-ino kanila atau nagsilos kanila. Nag-ino-ino kanila atau mabaya isab sila in mga kanabihan siddiqo na syuhada awin kaya butangan nila yo. Hindi tao hisiyo sa kaulala adlaw akhirat kaya asuwi sila tao hisiyo in mga tao hata si mimbal yaw in mimbal nagsasahaya at wadain hasaya yagbituhum bimakanihim an-nabiyun mga kanabihan as-siddiqun iwan sila mga siddiqun wasyuhada iwan sila mga tao syahid nagino-ino ang mga tao ini al-mutahabuna fiya ang may magkakasilasakan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga umat Islam baita sin Allah ta'ala hadis qudsi akhrajahu Ahmad wal Muzma baita sin Imam Ahmad rahimahullah iwan yon ha kitab Muzma wa ittihafu
sada buk kitab o iwan iyaon ha at-targhib, kitab at-targhib. Tawakan na to in hadis qudsi ini ha mga kitab na sabot dito. Amo ito mga umat Islam in muhuton na to in applyon na to supaya madawhat na to yung mga karayawan ini, yung mga significant di dakato sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita niyo magparuntungan ini ni mga umat Islam madawhat sin kita ni bang na to dongdongan, bang na to amoin parihalaon kita on marayaw atau pag patumtum antara sin kita niyo ay al-mutahabbuna fiya kasila sa karna sin Allah Ta'ala damikian al-bugdu fillah al-hubbu fillah awon pagdugal karna sin Allah atau awon damikian awon isab pagkasi karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk waktu mga umat Islam marra Ibrahim ibn Adham az-Zahid al-Ma'ruf di Suq al-Basra. Nakalabay Ibrahim ibn Adham az-Zahid al-Ma'ruf. Ini ni hambuk siya alim min al-ulama amuin agon di na siya magtali sin pagdunya niya at niya pag-akhirat na sadyain. Taliw na ay nag-ibadat, nagtatasbih, nag-jikir, nagsusunnat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalaway siya Ibrahim ibn Adham hatabo sin Basra. Basra ini mo na Iraq biha. Nakauna ito pagtawag Basra. Kapita sin Iraq, Basra. Pag doon siya hatabo sin Basra, fajtama bihi an-nas, fajtama alayhi an-nas, piyagpunan siya si manusia, piyagpunan siya si mga manusia. Pakalo lahu in agi si mga tao hatabo kaniya atin na kahatian na to na yung tao hada irahasiti hatabo public market atau supermarket hawak tuweto kanila mataw-taw longsin mga tao kanila. Ya Aba Ishaq, ma lana nat'u fala yustajabu lana. Mayta na kami ini nangangayong pa Allah subhanahu wa ta'ala mahapon mahina at dumadlaw di tay maunin duana. Di pagtay maun sin Allah ta'ala induana mo. Inagi Ibrahim ibn Adham qal lianna qulubakum matat bi asaratin asyai. Karena benar to din pangatayan niyo niya matay na hangpo perkala. Niyatay na sin hangpo perkala. Atau ligap na. Kaya lupahan niya na inhangpo perkala. Ay matat. Uno inang po perkala bilang Ibrahim ibn Adham miyatay ng pangatayan nila. Kaysa arabtumullah falam tu'addu haqqahu. Yari na. Kaya ingatan ni Allah Ta'ala, awan ni Allah Ta'ala. Nagpapanjar simpitong lapis langit iwan lupa, iwan kamu. Siya nagpapanjar, jini ba manusia. Arabtumullah falam tu'addi sama gawa wala niyo, di niyo tunayon haqqahu. Ilhaq sin Allah Ta'ala. Nabi na sinasabot na to, haqqullahi ala al-ibad. Haq sin Allah Ta'ala haifun an la yusriku bihi syai'a. Di nila sakutuan ni Allah Ta'ala kuno. Amo ito, haq sin puntukan sin haq kata. Iba sa lagu-lagu amindakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini hambuk sabab longi Ibrahim ibn Adham arabtum Allah falam tu'addu haqqahu.
Ikaisa. Hikarwa, wadda'aitum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Magdaawa kamu, malasa kamu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya yung lasa niyo, bisan na wala piyang daakan sin Rasul, bukod na sunna sin Rasul, na iturahinan niyo at indawa niyo, lasa, paglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah na. Paglasa, wala imamuha aturan. Wadda'aitum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagdaawa kamu, makasih kamu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paglasa inihinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktum sunnatahu, samakawa tinggalan niyo sa sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod niya tinggalan, huminang pa kamu sing kabayaan niyo, watlong niyo, siyandig niyo pa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na long Ibrahim idadaham mga tao ha Basra, daitum annakum tuhibbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. In kamu nagdaawa kamu malasa ha Rasul sa mga tinggalan niyo in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkan wala timain panginduan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, ikatu, wa qara'tumul Qur'anal Karim falam ta'malu bih. Biasa niyo yung Quran sin Allah Ta'ala, katluan kajod, hanggatos hangpo tag-upat sura, unong maiwonong magatos ka anuman, tag-unong aya. Na, liabihan niyo pa, laong sing kaiwanan, nabukon sa yung katluan kajod, kapatan kajod, aong lang niya, hangpo jod, tiyapo. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tialabihan nila pa. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaturo na Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya saksiyan si mga sahaba, Khulafa'ur Rashidin, sa kaliaw patiapok, hangpo kajud. Laong Ibrahim inagham, wa qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Kaya biasa niyo yung Quran sin Allah Ta'ala, ang katluan kajud. Hanggang sa upat sura, sa magawa, wala niyo hinang indaakan niya. Ay wala niyo biyabugan. Na intanda niya, yung pagbawbog niyo, bukon pa mo. Mayta, yung kayo ba nang basahon sa diyang Quran, mga umiyatay. Basahon taas kubur sintaw, atawa umiyatay. La ilaha illallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, haon na yapagino yung Quran. Ataw muhi. Hamang kabataan, hamang kaasawahan niya, mga sahabat niya. Wala siya mito pa tampat hina niya, ama niya, amaon niya, malasaka niya. Wala na besahan Quran. So, bukun nito ang may kabutangan sin Quran. In Quran, hipag Hindu. Hawai, hamasjid, hamadrasah. Iba na uno binaybayan. Khairukum man ta'allama al-Quran ma'allam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakali butangon ta in Quran bukon ha butangan niya ay hinangon ta bukon ha hinangan pagbaw daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Wa qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Or basaon sa ding Quran sa ubos di bukan nabing katay masinduan nato Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Ibrahim ibn Adham al-Jahid al-Ma'ruf. Biya ito. Imposible. Diyan na pang pasingkay ba ng kapatang kajul? Tiyuhuman nila pa yung Khulafa'ur Rashidin, tiyapok ko lang yung po kajul. Fekain na. Ajib. Na, ulay sumunod, wa akaltum ni'matallahi wa lam tuaddu sukraha. Kiyaon niyo do madlaw mahapon mahinaat. In ni'mat sin Allah Ta'ala. Yaon kamo napupusot.
hataas pakid niyo, hataasan niyo, hababaan niyo, kiran niyo, paunahan niyo, paglingin niyo, patuo palawa, pataas pagimba, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuhin niyo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatod na to ini nikmat sin Allah. Pamisala na to ini, lapal na to nikmat sin Allah. Pangdungog, pangnanan, nikmat sin Allah. Palaud pagimba ko nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakat kau sa sakatan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaon na to sa dyan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahapon may na. Pag amoy magpasadap sa dyan kita riyan, si nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kialupahan na to yung pagsukur nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam to addo sukraha. Wala niya tiyo na yung pagsukur nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tiyo na yung pagsukur, wala niyo hinang yung pagsukur nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niyo hiyargaan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fiyakay niyo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala habukon pag kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tawiya katus tawiya, ibu tawiya kayo ang piyagmasyat in nikmat sin Allah. In jasad nila, in baran nila, pagmasyat pa Allah. Panulang pa Allah ta'ala. Mahuli panulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat inisaran mo, pangdungog mo yan. Pailuhan mo yung kasabunalan. Nikmat sin Allah ta'ala. Ipanulang mo yung nikmat sin Allah ta'ala. Wala mo tiyay mo yung nikmat sin Allah. Nasihat sin Allah, Quran sin Allah. Iyatun. Mga tuwan, mga rayang. Wala niyo tiyunay in pagsukur nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok sarad da kula, di angkaton si Allah ta'ala in pangindua si bikon niya. Di dahi Ibrahim bin Adham. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna ajabi la syadid. Bang, tabunan ni nikmat sin Allah. Pag magkupur ka mo nikmat sin Allah, la azidanna. Wala in kafartum la azidanna. Kung bang yung kufurun, tabunan ni nikmat sin Allah, di ka mo ang sukur. Tumtuman yun, inna ajabi la syadid. Parang nato din siksa ko sangat ang mga tao ang hindi magsusukur hanimat. Mga tuan mga rayang, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay na to pakayon, hakawayaan sin Allah. Pag-ibadat pa Allah ta'ala, gasto na to, inimat sin Allah, kawasan na to, alta na to, mga alta na to, imumungan na to, hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ipanulang, haayat sin Allah ta'ala, inimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lima ta ini, simod ta ini, in pangatayan ta ini. Pamadabad al-haqqi, kuwasin kasabunalan, uwing kasabunalan. Quran iwan sunnah. Na bang sulangon mo na yung kasabunalan, Quran sin Allah, iwan sunnah sin Rasul. Pakain na. Pamadabad al-haqqi, uno, indatungan si manusia, illa dalad, malingkan, pakalawang manusia. Nalaw na yung manusia, bang pailuhan nila na yung Quran, pailuhan nila na yung agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pailuhan nila na yung sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamadabad al-haqq. Uno na yung puwas yung kasabunalan. Di na kamutumay magkasabunan. Illa dalal, malingkan, kalungan na. Allah subhanahu wa ta'ala namita na wa akaltum ni'matallahi wa lam tuaddu sukraha wa qultum inna asy-syaitana aduwakum wa wafaqtumu. Inagi niyo, bisara niyo, daawa niyo, syaitan, in syaitan, satro niyo matangkad. Inna syaitana lakum aduun mubin, fattaidu aduwa. Sama kawa, wala, mag-iyan sadya ka mo syaitan, satro niyo syaitan, manasat, wala, sama kawa, iagad niyo risab siya. Wawapakto mo, wafik na ka mo kanya. Syaitan, magadda ka mo hasasat niya, pamando niya. Wa qultum inna an-nara haqqun lam tuhribu minha. Inagi niyo bundal
in siksa adlaw ka na kana akhirat bunad sama ka wala ka mumiyagoy din ha narka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha in aginiyo awan surga sin Allah ta'ala adlaw akhirat sama ka wala niyo hinang bedini unuin hinang hikasud niyo surga bisara sadya awan surga kaya agad sadya simpangatan awan sa mga kawa wala niyo hinang in unuin hinang hikasud pasurga. Wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah inagi niyo bunnalin kita ni mapatay kullu nafsin dha'iqatul maut kataan makanan anda kamatay dagpakan na sing kamatay usok babae maas pata sama gawa isab wala kamu nagsadya sing kamatay niyo wala niyo piyagsadyahan wala kamu himin ang luto niyo nariya itong mumpa at inagi na to in way na siyan dahin ha ilmo kabugtuan matan dahin ha matan in kita ni mapatay hasusumon sa mga kawa wala kita ni nagsadya kamatay bisara sadya ato mag-ingat sing kamatay sa mga di magsadya sin unuin luto maranya pang siya mapatay akong kita sin Allah Ta'ala magluto pang kita mapatay kamatay ta unuin parang siya fatajawadu fa inna khairat jari taqwa pag mabuha ka mo sa una kabuha fa Allah sabab ang natin sarayaw luto niyo ang natin sarayaw luto niyo harap niyo padlaw akhirat na wa idha intabaktum minan nawmi inshagaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum bangka mo makabati din hatuan niyo si mahinat ha in story niyo in kabisihan niyo ay si Mansya in kaiwan si Mansya amito ni story niyo busy ka mo mag-story in kaiwan sin pagkain ni Mansya kaya lupahan niyo in ayib niyo in pagkakulang niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in story niyo pagkukulang sintay manghod niyo pa Allah ta'ala at bini kaya lupahan niyo sa pagkukulang niyo pa Allah ta'ala pagkukulang niyo pag kay ni Mansya hak niyo kaya lupahan niyo wadapantum mautakum walam ta'tabiru bihim magad kamu magkubur habang aw mapatay rin kani sa mga wala kamu namintang kanila wala kamu pangadjian wala kamu nakatimuntong in kamu yaon biada sila muroda kanila wala para halyaw kamu magad pa kamu pa amoy pangulan ang aw mapatay rin kani walam ta'tabiru bihim wala niyatun kawaong pamintangan atawa pangadjian atawa kan amuin panum wala niyo katumtuman in kamo biya dasin sila yaw dahon na isang pa pugulan namo ito ang puparkala kilupahan na sing pangatayan ni Long Ibrahim ibn Adham matat kulubukum bi asarati asyari amo ito yung naligap na yung pangatayan miyatay yung pangatayan niyo hanggang parkala na sabutin ni amo ito mga umat Islam long sin Ibrahim ibn Adham ha tao Basra para sa babad maita di tayo maun ang katon sa Allah Ta'ala yung Panginoon na to mahuli mga bariman nagturumog tub dito na sadya mamaid na kami kanyo halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.